ngingumfundisi alifiti noma ukhona uYesu osindisayo ukhona uYesu ofaka izulu noma izinto zingenziwa kodwa asinali izulu phakathi athi ukuhlabela ukukhona bakho ngosindula izulu lithi so ngiyakuyibheka iveza leliveza ngoba iyeza nalento nani namandla siphila ngokukholwa nangokukholwa egameni likaYesu egameni likaJesu zonke izinto umuntu uyikhonkeza lokho esiyenzayo siyenza ngenxa yezwi lesikholwa esingayenza siyenze ngoba izwi litheni lingayivumeli ndana nje ngami nazi ngisemtsheni ba yoluka ndazi leyo andazi noqaphulo andazi nanto ndazi uYesu wapha lonke nala ngoku kwenzaba naye egameni likaJesu so ngifuba uthi bayiqonda lengwe yasikhoda emane yazigqiba into zakho umpostile lo akazi neyiphi azuyesu khulana uyamkela njani le nto lekhaya inhlabe nje madoda kukhona izwe ledlula inhlabe phakathi kwenhlabe libamba utata kuyele endaweni yakhe libamba umama kuyele endaweni yakhe uyasindisa umhlolokazi athi ngibambisa indima sikatata noma engekho kodwa ngilo lizwi liyathula anamtshela ngentombi ngoba iBhayibheli lithi intombi asinakumisela masifunde egameni likaJesu makancede bawo Matthew chapter 28 verse number 1 Jesus ukuvuka kukaYesu verse 1 ubethelelwe yonke lanto ngolesine esematyaleni ngolesihlanu wabethelelwa wathetha amazwi emnqamlezweni yayale ngomgqibelo yonke lanto yacaciswa wakhona bawufunayo umzimba wakhe ukuziyongcwathwa nikona bathandeka isolo yakhilwe indaba kaYesu yoba noma ebhubhile kodwa wafaka engcwabeni eliseliweni nikona bathandekayo noma efaka engcwabeni eliseliweni libhayibheli kwabekilithi ingcwaba nikona bathandekayo xa sekubekilithi ukuthi kwaqasha amadoda ikhampani zesecurity zathola iqhenya yokugada ingcwaba likaYesu noma sefile nikona bathandekayo lithi ibhayibheli kwaba khona iqhenya eyavelayo ngoba kufuneka kube khona amadoda phambili 24 hours abangena ekuseni kube khona abangena ebusuku ngoba bagada ingcwaba likaYesu uvuka njani esengcwabeni kodwa noma esengcwabeni nikhona abathandekayo kubekiliwe ikhona into ethuzavuka lo muntu ngoba ilitshali lilicela ukuthi indaba le iphelelisiwe kodwa noma iphelelisiwe indaba bahlukunyezwa lizwi kodwa basabela kasi bahlukunyezwa lizwi loba noma kasengcwabeni usengavuka lo muntu khona abantu abagadayo ngoba uthe uzovuka libhayibheli kwaba khona amadoda agadayo emayo engcwabeni likaYesu baqala abanye bathi siyabhadala ngoba sigada indoda engasekho bathandeka ngasekho ngathi kudala zaba khona i-graveyard ezikhoyo kodwa lekaYesu nayo ingxaki akangcwatela kuphakathi kwabantu abangcwate nayo ibhayibheli lesibini akafaka yedwa emnqamlezweni wakhona amadoda amthakile kodwa ibhayibheli likhankanyanga amadoda umakwenzekeni ngawo sibhanje by the time esithi ndawo banawe mnqamlezwane nabanawe miyezweni emveni kokho ubeka kwengcwaba lakhe bayashiywa bona ngoba lingakinaki yerusalema so selengcwatshiwe lenkomo selengcwatshiwe uYesu ufake litsheni yacacisa kuba wayefake litsheni ilizwi lenkosi ulilitshela noni lenkomo lenze njani abazi ukuthi babuyisele umthethweni yakhe bafake ilitshe kwilitshe emva kwesibini elilitshe liqale laceliswa ngabantu nendawo abekwa kuyo kuthiwa makangabikho sebantwini kanti isizathu soba ngabikho sebantwini uyokwenza umsebenzi angaphazamisi ikhona bathandekayo isizathu soba suse ebantwini kuyavezwa amandla akhe uba asele yedwa funeka ekhukhululile athi ukufa kunayo indawo kudala besipho abantu libaleka libheke kubo kodwa namhlanje ngisokhukhulula ukuthi ingcwaba
engcwabeni wathatha wabekwa lutwana alamashathani brashathani bababasha wathenga amadoda abathi ngabazeyithanda lelo phela kodwa abantu bakuthabalele ukuthula singabasabashiya kanjani wathi ngenile engcwabeni yolanda into enjalo noma ndikhona amadoda nangele engcwabeni noma bekhona abangamabheni abavuso bangenile engcwabeni abavukanga noma ungabheka engcwabeni ofika amathambo ekhona kodwa khona indoda eyangena engcwabeni yaphuma inciminyama yangena lamashathani babashaya yangena abalekhona livuliwe kodwa yangena ifile yangena amadoda abafika befa abamnandawo khona besengcwabeni kodwa abamnandawo befa bathi mamelani kulofa sekufika umnikazi nanamsela ndawo mamelani baleleyo nanamnandawo sekukhona ukuthi
Jobe lenzeka wakudlula umhlawumbe. Hey, inabezinye ezazimbethe uYesu. Zasezibalisa ukuthi ubonile indlela elimbethe ngayo. Ubonile indlela ebesiwa ngayo isinomncamela. Ubonile indlela ebethetha ngayo isinomncamela. Ashumayela mazasicela namhlanje ashumayela. Yabona nje bathi nasoshumayela manje 7. Yeah. So ashumayela sihlala phansi kungenami incamezelo ayifana kanjani. Wayethi semncamezweni exhonile. I-hour enye thiba. Sifana nomanywa kakaike ngemfundisana ngasizawuthi insishumana bana bangashumaya kuyeso amathethe which means akagibene ne2 minutes awathethe so kuyele sihondweni ke ngoku into ba kwakuthenisa nyakamisa ngakalelisa wayethi ke imbawo uxolele nosisithulo le injongo yakhe ngoba yenza njani eyakubasindile wakhula abantu ezobenzakani so ke ngokazofika 32 minutes engamlezweni ukhula yonke into ebhalwe ngoYesu
phezulu bafuneka izaliseksi. Bafuneka bafika phezulu esibili. Umsebenzi afike ifiles zakhe sesithi. Nethi bawo baxolela ngeno kwabavuso. Athi ngeke ngikwazi umxolele senza kanje. Kodwa ngenxa yale message yesayikhoza yodwa baxolela. Ukhumbule abantu abakulimaza eminyakeni. Ukhumbule nabantu abakulimaza ekukhuleni. Ukhumbule nabantu abakulimaza ungaqondanga. Kodwa uyesu akuxolela. Uthi ngidlule njani kule ndawo abandixolela abandisize nabo. Athi ngesixolela. Esengiyaba sabone. Wayelanda nabantu yabazi bayakhalapha. Kodwa nabo badoda bathibeke mxolele. Wayelanda nabahamba bephuzulu. Ukuthi ngoba bahlumeza. Kodwa kunendoda eyabafelayo. Ingaba sisindisiwe ngabakhobane base-Asia abasindiswa ku-message oxolele ukabona bangaphakolwa abasindiswa amadoda ku-message oxolele yaleliba indaba kayesu yanyakamisa emnqamleso yalanda nabangathethi language eyi-one nabathetha isuthu kodwa abantu bafika i-message oxolelo yabalanda yakuba bathethi yakubansi madoda yabalanda wanemesi message omnqamale. Wamnikeza ubukhosi kwinto zonke. Bajika abantu bakhonza izinto ezimcekisayo uThixo. Benza izinto ezilisikizi kuThixo. Uthi bevela uthi ngiyasigweba ngomuntu enze njani. Uthi ke abantu usuka ngoku la usuka ndimqimo umuntu athini. Yani wayenza. Kodwa njengohlulayo uThixo ngose kunjalo. Wathi ke umuntu kwakhona indoda espotless engathaphaza kuhlaba umuntu. No. Bakumense kuba uThixo uyawugweba noma egweba kodwa yoba unfair. Because le ndoda umamela umthetho. Andazwani ngadingana kusindiswa wena uwedwa kubona isiqhaliso samoyeni. Uwedwa ube ngumbingelelo wefemeli uyithwane ngoba uNowa asimva abantwana bakhe bekholwa ngalo. Yiyo le nto bekwazi umu-expose because abayazi le nto ukuthi bayenze.
ye-DNA okanye ngegazi likaNowa. Basinda abayeni bethu bengenathixo ngehambeni. Sifinde impilo zethu singakhona ngenxa yokuba bebhedekile. Basinde bonke. Usinda abazali bethu bengenayo le nto sinayo ngenxa yokuba bebhedekile. Bengayazi lento kodwa ngenxa yabasendikhona ndimazi. Yonke into elizwe ngegama lami ndikhuselekile. Yibuye soyenza siyakuvota kulandela umbange ubani nakuthi ke ngoba kasebe uthi abagwebe ngiyasazi sithola abagwebe bonke enze yonke le ngasini nawo ebethe uthi kuyabagweba abantu kodwa nabo abantu bayasini kangaka abathini nje ubani bethu kwakhona indoda bangaba abasindayo bayi-8 bebonke abasindayo so thina ziyinzala abantu abangabi wena use-South Africa noseBrazil basindayo abantu abangabi so ikhona ndiyakhona kule nditshela kwathi kunjalo masiqhube siyeke wabona ukuthi kuba noma nabantu abatshona emhlabeni bayanuka liphinde livuka libuyele kubo wathi manenze ikhova lino bangeke liphinde libagwebe ngamanzi because bawungcolisa umhlaba kabefika unobangela umuntu athi ke ngoku efika kunjena because ulungcoliseko le nto ukhala namathambo akho noma uqale isikhukhula kube sikunanje amathambo akho because usukele ekufeni komuntu uvele usisiqayekiso sisithi uba fasibishumele noba kungafiphara kodwa ufika abantu baloqhubu because kunehlazo ubona isidubu because uThixo wayibeka into yoba isidubu masifike Fika ngokuthi uthikona nabantu ngokuthi jongayo masivumelane ukuthi ngawugweba ngomlilo nazi then ngobethetha necabinet yakuyasithini bebengekho abantu ngoba yona into ehlala le round table kufuneka ibe nesigqithi yesitambu sithi sitambu ke ngosiphelelisa lento niyithethe leyo sibe nesiqinisekiso wathi jonga into elulenza uyenza ndizakwenza i-rainbow Kere mayigalwana bathi ibe ngumnqophiso ngoba noma kungafika isikhukhula esingakanani esizawuvele ebubungqina kwaba wawuphela esijonge i-rainbow ine-colors uYesu kezalwayo wathatha inhlanga zonke wazibuyisela kwi-rainbow Mefai wathatha naba sithethi language 1 lanto yayithethi ngokusonto ithatha ekuqalekeni wayekho wayekho ekuqalekeni wayekho so wayibhekeshe kudesignwa i-rainbow wayekho ezobafela wafela mna nawe wafela izihwebu wafela ababulali wafela abantu bendala sigaba nemitshayelo sithandathu wafela abalungileyo nabangalunganga wakuba udlule umhla wophungu ngoba udlule umhla wophungu ekuseni ngecawe bafika uMaria waseMagdala bafika nomnye uMaria bafika nomnye beze kukhangela ingcwaba beze kulikhangela ingcwaba kwasuka kwabakho ukunyikima okukhulu uthethe sengcwabeni
isizukulwane walala kwathuleka kodwa bathe xa bezolikhangela kwanyakaza. By the time esihle emnqamlezweni lithi izulu kwatshintsha lathela emini ngoba khona indoda kwafuneka ilungise bomnyameni. Nibamathandekayo naphakathi ngoba yenyazwini noma ndisiye engcwabeni akho light kodwa ndimthike. Lakhona ilanga lendalo ayibazalwane nenyanga yamthobela nelanga lakulidalathi bayethe nezulu nelanga lakwazi ukujonga elende emnqamlezweni lathoba ayibazalwane nenyanga azakwazi uphumeza emnqamlezweni sathoba wavela umnyama kanti uyesu uyasebenza ubhizi elanda bahlulakalayo phansi kolwayo bazalwane elanda bahlulakalayo endodeni elanda bahlulakalayo bephila indalo yanwala yagetha umsebenzi nathi siyindalo beke siyitholele. Sonke zabingelela zani sayibona uNkulunkulu sayibona uNkulunkulu sayibona uNkulunkulu ndizothi lapha ndingathi meko yakayishini nje uyesu bhizi njengoba isimo sami ngathi bemnyama uyesu bhizi njengoba ngathi izinto zenzeki nje uyesu bhizi angekhanye sengcwabeni ulanda impumelelo zabantu angekhanye sengcwabeni ulanda ukunqoba kwabantu angekhanye sengcwabeni ulanda ukweyisa kwabantu elanda madoda izikhiya zokudla elanda izikhiya zakayesu sizona ngoba indoda ezihamba naye yakunqoba ukufa. Kuba isithunywa senkosi sehla ezulwini. Jesu wehla, Jesu wehla, wehlile, wazejile. Baba khona unyakalo phethe time yesesendabeni. Baba khona ukuzulazula komhlaba ngexesha yesesendabeni. Baba khona ukubekela kwamadwala phethe time yesesendabeni. Ngoba nengcwaba lazibona lingenamandla okungidinga. Abantu abakhalela ngashumayela. Baba khona unyikimo nezinto ezinyama ebolileyo zanamandla okungidinga. Kristu isithunywa senkosi sehla ezulwini. Sehla ezulwini. Saza saliqenqa ilitye sahlala phezu kwayo. Senza njani bazalwane? Saliqenqa ilitye. Yabona into lethi lula izinto nguMaria nabantu. uMaria yilani noshintsha izona njengoba eningcwaba lani nabalindi i-security kodwa bafika abalindi basezulwini abazoma balizoyilindela inkosi yethu izawuvuka noba nganyanga ithe izawuvuka ayanqabi into yoba umthe uzawuvuka ngizokhuthaza ibandla lokubuyela emthandazweni into yethu siyilele emthandazweni zokhuthaza ibandla elibalekayo umthandaze kuba izinto engenazivusa uhlale emthandazweni unezinto abakhona ongenakwazi izimoto usathetha ngawakho amandla kodwa makuvuke imandla eliyayo ukuthi umpistulo ndiyathandaza esincinci nje esincinci yes bafika abazalwane abamama funda bafika abantu uMaria waseMagdala noMaria bafika noMaria bese kukhangela ingcwaba kwasuka kwaba kumnyiki mokhulu
befundisi bami bezelo likhangela ifoto lwazikho likhangela njani ingcwaba ngoba bathale kulihudi inkosi yabo kodwa bazokulijonga ingcwaba bafika ya kumele wasuka babakhumnyiki mokhulu asebefikile banyakaza umhlaba ngoba bekhangela ingcwaba ingani ngiyababona abantu babefikile bamazaleni bafika bahlala benjongile yabona kabusa ngoba kodwa ila mayika shekele pressure ngoba nalowo ingcwaba lona lifaliwe bathi language yethu ibikakasha Baba, ushiyela kakhulu ngawo. Uyesu ngene komero ngasiwa mabhezo kalana. Angena abashona. Isizathu sokwamvuse. Ayilaheka into bazawuwe. Kodwa into yabo ukuyamkhangela ukusekunye nathi na. Umsebenzi oqala abawujongile ukuthi usekhona na. Ngoba ezinye izinto sakade ezokuhlasela sube sikukhumbuza ubuye bekuyi kusekhona. Yeah.
Walana nabathi ndimamkele Yesu wandisikele Dadala. Oh, manje. Ngoba bakhonza ukuthi kuba ekangenzele ngebe ndenzele imishini. Yawlemani khabuzo nje. Ebeka mphunyo kuyo. Singena siphelele. Ngoba singazisila kuye saphelele ekhaya. Sinjengoba ngidike manje sithi wena waba ekhaya. Waba ekhaya. Ngoba singena kuye waba ekhaya. Waba ekhaya. Wathatha abafundi bakhe abebemanzi ezinhlaya ezingedlula nabo. Bababeki noma bangaliko comfort zone. Mabakhelele kuye Yesu. Kubani madoda lento yafaya. Hey bazalwane. Ayayisho sisilo. Kodwa naso simo siyakujabazisa bazisiyasela. Sisenza sibuyele kuye. So omnye umsebenzi abafika bayenze ngabeni. Bathe bethe uzovuka. Kwadibana imbono ezibili bathi abanye lixoke lithe lizavuka. Bathi bona siyamazi uthi. Nobe ngathi akaphendula into I understand ubhizi. Bawubona umzalo lo ngibabathi uthi kube nabathi. Ingaba mazi bawubhizi. Bashala bamlini. Naba abantu awukhathali nazo ezabani sisithamela. Babele babuhambe uYesu yamnyaka nginisa lena. Waphakama wakhaliwe mntwana. Endaba yonke. Nendalo xa sephakamile. Nendalo yakho.
Selukhoba labantu kulezi ngena sonke emona. Singabe impatho ezifanayo kodwa sifana. Ngenxa yento sesinayo. Sethenjini ngaba sesubili. Ngizokuxelela nanga abantu abangakudeleli ngabunandi kodwa inkulu lethu kuwe. Iyamnyama ngesizwe. Ukulila kwakho umbangela baba sesizini baxakeke ngawe. Funda khona isingivala. Imbonakalo yaso iyayijengombane. Yebo. Impathe bathe songcwele. Phakathi phambi kwengcwaba. Washamsa impala waqhephuka amathuna. Ngexesha afangalo kwenzeka waqhephuka zonke izinto ukuthi ubani nobani asiyena. Aselevuka bekhona abalulilileyo waphinda kanjani isibani ijabusiwa kwenzeka ntona Jonisa. Imbonakalo yaso iyayijengombane. Izambatho zaso zimhlophe ngokwekhefu. Sincane singabikho sengxakini ngoba xa sengxakini si-dangerous. Ibanga leli ndituma sincane uyabona once sasengxakini si-dangerous kakhulu. Singumbani walimala ngoba sivele sikhumbula amandla wenza umngcwabo wethu ithi kwehlingelosi. So sinezinto esithi kase sithi thina sinamandla kodwa yethu nje kumhlelela uba kukhona namandla kupheleyo nje into yasesizwini. Othinta wena unyela uthixo ngenkazana eswini aniyakazi ubani onophanda uthixo ngawe. Verse number 4. Yes. Bathi ke ababegadile basoyika kangangokuba babe njengabafileyo. Bawukaze izimpawu zikhona kubo. Imoto zobani iChristmas zikhona. Kodwa akwangena abantu abazongena engcwabeni ngohlobo abalindele ngayo. Bafika Maria bengomama babonga banamandla kanti bayibhuti. Kanti bayibhuti. Bahlala utata wajonga manje ngoba nabezali bona izithunzi wadayi ngoba bayekeni. Kodwa banayenza. Kanti umthandazo kwamama kuhlala nini. Imeko yekhaya iqhekeka kodwa hlala lindi. Ancike befike engcwabeni bekhona abangathileyo bephethe izithobo bathi yo kunesithobo esashiwa ngomso alabashakale beshaya bephethe izithobo ezibonakalayo sinesithobo esashiwa naso yele izinoba zisimanda lengumakoti. Ngabona abantu abayingxaki. Inkanga bekuvela uphithelo nabo abaphethe izibhamu bona bayini. Ngoba lento isafuna ibhubhulu lena kodwa kuhlangene indaba. Endele pressure thana. Nesayeni madoda ziyanga zehlulakale lento. Ngiyashimela namhlanje. Avela abantu bathi ngeke besazana kase sijonga thina. Bathi vele kase sibili khona into esayidisi.
Umsebenzi wabo kabefika ngabe kabathethe. Yeah. Namaphilisela. Alama. Kwabuye zumile. Libakele babazonza. Xa libakele babazonzani. Lithi salukoyika. Yanazi sofuna abantu. uYesu abethelela nqamlezweni. Isizathu soba sibe lapha bodana bami. Ndihlonipha kakhulu lento nenzile. Ngoba i-weekend ne-weekend odada baba bodada bahambe bebusa inyosi zingenayo. Kodwa le bethu basifaka isuti bawunsika sizoba laba bawudikela izulu jogile. Asibabanga indlela esingaphila ngayo. Ngoba ngabe sinamadoda acala ngabafazi bemfundo. Yaphezulu yalethi. Yanazi nizofuna uYesu. Abasakhala lelesa. Ngoba singanika zamagama amadoda. Ukuba abafazi bahlesile kodwa sifanele impela elungileyo. Yanazi nizofuna uYesu.
nithi tshone engenzitho angena ugqirhathi lo muntu uphile njani ngoba inalithi ihamba ngegazi kodwa nawe uyaphila phakathi bethu madoda nobhwana umlilo ungasibona sibona nawe phakathi bethu sibazane nyana ngoba baphakathi sityebile nyamana singaba kunemizimba nyana ngoba baphakathi
yena njani inkosi enaliphakama liqende lithi ngelinyanga inine balixesha lethu ikhasket edurayo kwafika ivuliyo eninto ebuhlungu uba uphasibenzela imizila yakho yeso ayibonakala uhambephi kwabizwa abantu kwathizwa nani ndizoyikhwaza namhlanje ndithi bathandela nawe Yesu indawo yethu yokukhalela le nawe Yesu kanti uhambi kawo kodwa ungayiphendisanga kuYesu kodwa nake ndoda nake ndoda eyisindawo bangena bamtsinda ngokuyam bemangathi ngezingami nje ayikhoze eBhayibhelini kodwa ngiyakhona ukuthi abona abantu baqala basindiswa ngaba begade mama ngizamza bonke ngiyabona mzazeleza umsebenzi mina niphethe ba ngingathi izwe likhusela ngizalikhona ngikhusela ilizwe mangala izabajana uzafunda ngani imani izababa funa imani asuzoyiqala imisebenzini konje imisebenzini yenza umuntu ahlale ephephile phila asuzoyiqala imisebenzini ibeke umuntu noma kanjani njalo xa sele umuntu ukuthi uphuma umphefumulo indaba yenu yenza njani yaqeda nina nifike nje niyayidentify nebhali kulimele kanjani nina nebhali ubebekile njani nebhali kwenzeka nina nithi umphefumulo kokugqibela uphume ngempilasi bangelo noandatheka bathi uthathe enda isekho ngani ngokubizwa iwana fonde lifemini athi sizamela ngakho